Hello good people, greeting to everyone who's listening on this channel. My name is Ezeguntutu Kumalo, the last born of Umagumete. If you are new on this channel, please subscribe and don't forget to follow me on Facebook at Radio Inkezo, Instagram at Fezego_162 bafethu ke ngidake nginigijimele ngolimi lokuhamba kanza ukuthi ke angikho lapho kodwa ke funa sikhuluma double chin top 10 sibonile ke ingoqo enganza kwethu ukuthi ke lukhulu ushintsho libe khona lapha ke nezimangaza abantu abaningi ukuthi ke ingoma ekade ngunombolo 1 nekade kubhekile ukuthi sigijimela yodwana lapha nizidlela amahlanga ku top 10 yoKhozi FM uthozi ke njalo makuyiphela makuyiviki lapha nakuphela iviki leyo announces ngoma okuyizona ke ezihamba phambili esigijima phambili ke nganza ukuthi top 10 ime kanjena lapha nengoma ewunombolo F lapha ku number 10 uMjolo and Slezi ethi imnandi lento number 9 andele kaMjolo ethi konko number 8 hurricane ethi dobula number 7 umloves ethi thembalami number 7 number 6 uchaos ethi ufunani number 5 DJ Kotin featuring Big Nazi message hello lapha ku number 4 udume mkostati methi angimbona number 3 dlala thukusini ethi iplani ke number 2 cokamelisha featuring ulwandle nkuli Paris bese uthi number 1 khuzani featuring Love Tubazane mangabethi uMjolo ngenza ukuthi angazi ke mina mhlambe ukuthi nokwakho mhlambe ukuphawula mayelana nokuguquguquka kwe top 10 uzokhumbula ukuthi ke ingoma ekade sibambele unombolo 1 yona umthandeni ke ecomelisha mangabe shaka mnandi ethi iParis angazi nganza kwethu ukuthi ke le plan sokusetshenzwa ngayo ukuthi njalo mangabe kuphela iviki uyekhishwa ingoma ekuyizona eziqhwakele noma izingoma ezihamba phambili ukuthi mhlambe kuthina kwakho ukuphawula kodwa ke ake siphawule ngalena edaba olithinta lapha ni top 10 yoKhozi FM ngila sibona inganza kwethu sengiphuma kanjani ngiyathembisa ngiyabuya futhi kwivideo elandelayo ngesikhathi esilandela kwakho subscribe libe nosuku lomnandi ngithanda konke.